That's nice. Breakfast is ready. Thank you. Nanakerewe noneho kukazi barampamagaye. Nakoze umugati. Ibiri yonyine ntabwo nakoze. Ese ndayimara barampamagaye kukazi ngo nihute. Ntabwo bagenda nta kintu kiri mu nda nawe. Oya nta kibazo. Karyoho gatoya. Kuteye ubusambura. It's a heavy breakfast. With a salad. How is it? So nice, oh my god. Ko nakererewe. Ndabura. Kiravuga kapresha nyine unywa no kucyara. Ndakunda rwose. Kwenza uyu mugati umbikira. Umbikira ntimurya ndawurya ngarutse. Oh my god. Basi naga fruit gatoya. Ha, cyetara ukuntu umuntu apfunyika. Ntakora umuntu yapfunyika. Nari gupfunyikira ariko. Aya. Nta kibazo ku kazi bari duteranya twagura ibiryo tukifata neza nk'abakozi natwe. Kwa cyari iminota da. Well, I've been waiting there. Nothing that you're going to say. It's fine. Oh, thank you. Can you look at it? Ndaza kare no musi. Kanicara rero ngirire. Oya umugati umbikeshe, sibyo? Ndakubikira aho ndagukorera ubundi no. Ndamurere. Thank you. Yeah, kanihute. Kazi ndabizi. Ishobora kugira. Nshaka gutinda bari abakozi ntabwo baba bagikoze. Nzi neza. No ndakuramo n'ubundi byakazi. Yeah. Okay, take care my love. Turongera basi. Take care. Guys. Ciao. Hey, ngofero ntayisiga. Hi, bestie. Hi. How you doing? I'm good. How are you? I'm good. Bimeze bite se? Mbaye sawa. Bimeze bite se? Sha natwe turaho bya Amerika nyine. Ubizi bari gucapurisha akazi ahangaha nkora buri kira kitu. Niko ngomba kumenya. Bimeze bite se bya? Yeah, we're doing good. Though I been reading one yet, and I want to just tell you something. What's that? Let me give you a gist. You know me, I know you ku makuru yuzuye rwose wenda kwizera amakuru atari ivumbi. If I give you news, I give you clues. Yeah. You know me. I know you. Now, this time around, it's not a good news. What's that? Kutangiye kuntera abona akantu k'ubwoba. You know, it's not a good news. I'm sorry for that. Jeez. Tell me, what's that? Kutangiye kuntera ubwoba. I was somewhere. And I saw your husband with someone else. My husband? You're crazy.
My husband. Can you really believe that? No. I can't. Nubwo utanga atari ikivumba yo ngayo rwose ariho ikiza. I know you can't. I know. And that's why I can't cause yavuye ahangaha mu kanya agiye ku kazi. Gusa urumva ibyo nabyemera gute? no, basically that's why I had to take a picture to show you. Me, when I give you news, I give you a proof. Show me that. Okay, let me send the picture. Yeah. No. My husband can't do that. Not just someone. With a girl. Really? A girl? Yeah. Show me that, Nyerek. No, the way I was trusting your husband, the way you were. Oya Nyerek. Nyerek ndabyemera mbibonye. Let me send the picture. Send it. You're going to see yourself. Send it nawe ntatangira kugushyira muri ba bandi bakwihwisa ibihumbi. No, I mean, me, I can't. Let me send it. Yeah. I'm on WhatsApp. What? This can be true. No. Hey, my queen, I'm home. Bana bari bazaniye umugati. Amaso yatwiye. Ni amahoro? Rukundo. My queen. Byagenze bite? Afite ikibazo? Ikibazo kiri mu rugo? Tell me, my queen. Don't touch me, please. Don't touch me. Mama, guys, wambuze byagenze bite? Mwana yarwaye? Please don't touch me. Nongeye kunkora. Cumu iki se kandi none urukundo rwanjye? Cumu iki? Tell me, my queen. Niko. Please don't dare touch me again. Yukura kuba mwari muri kumwe. Uraje none. Twe turi kumwe he? Okay. What is this? What? Ese ibintu byo ndakubabaje? Kutamuga ese ngumbaze. Ariko rukundo. Ntunyizere se basi? Nakwizeraga nyine nakubonye. Narakwizeye igihe kinini ariko wanyihishemo nyine. Wanyihishemo nk'abandi bose nakubonye. Explain this. What is that? Who is that? Basi nk'umuntu tumwe mbikemure. Nyihanga rukundo. I beg, don't ever touch me again. Nyihanganira. Isegonda rimwe nyihanga. Fasha.
telefone mbabarira we ko bagiye kunsenyera kabisa. Yes bro, yes. Ewa mbabarira sinitaye muri hehe, ntabwo nitaye ngo bimeze bite. Ewa nushaka uri no kwa muganga wikuremo serum, mbabarira uze wiruka. Mbabarira sino urashaka uzansenyera ukabyara. Ewa ngeze akanje madamu arimo aniritse ifoto ngo namuciye inyuma nagize gute ngwino ntabare kabisa. Uya isaha reka tayisa ubwo nameze nk'intare ndi kumwe nawe wasanga yandiriye mu nzu. Datashye no kunsuza wapi n'abana sinzi wanze yababohereje kwa mukecuru. Nta muntu uri mu nzu ewana nsanze yashiririye amaso yabaye nk'inyanya kabisa. Umva mbabarira n'iminota 30 ni myinshi sinzi ngiye kuba ni ihangane kora ibishoboka byose byo gutegereza ntabwo bigishobotse. Mbabarira uzo ntabari. Yabonoya izindi gahunda zanjye nawe tuzazipanga ubundi. Kwino tsove buno. Yaranyishe. We banguka mbi turayivuganira wowe ibyo kugira ibyo uzana no kugira gute we ngwino. Ndabwiye nushaka uri kwa muganga serum wicomori. Merisi. Ndagutegereje. Niba ngo n'iminota 5 buhageze rwose 30 mbwiye no bari myinshi. Sawa. Twongere. Kushaka ni hatari. Kamendeba ko basi nta mucururutsa. Babare ntambeshye umukobwa nawe atanda bamurama rwose. I told you ko bigiye kugira sibyo. Giye kubikemura. Ko siko ndeba wabdaka. Ihangane nyine vuga utankorose byose. Reka ndahangayitse. Utankoraho. Nukuri ndahangayitse. Nakuze kugira ngo ubwo uhangayitse kurusha. Anyway, I need some moment. Akanya basi. Nanjye mfuma akanya mbanze ntuze sibyo. Be digesting ibyo uba wiriwe. Nese wampaye akanya basi kwani. Nanjye nakagusaba sibyo. Tworohera tugerageze korohera unyorohere ubanze umakanya banze nanjye ntuze sibyo. I need some moment. Utekereza ko njye ntakukunda rero? No, ntabwo gutekereza kutankunda ahubwo nukuri mbona mu isura ntari. Imyaka yose tubanye ubu nabagiye Really? Mu ijoro rimwe. Uwose na ubona iyo urahakana ko atari wowe se. Ibi by'amatelefone n'abaheta. Okay. Ubwo urajongera ngo ni Photoshop. Uyu ntabwo ari Photoshop ariko urabanza basi wanansobanura umwanya gusobanura. Ni seconda rimwe ubyumva. Okay, sibyo tworoshye. Anitse. Alone. Makanya ntuze relaxing ntekereze nongere ubwenge bwongere bugaruke bugaruke ku murongo sibyo. Ubona kuza kunsobanurira ibyo seconda rimwe. Makanya ntuze please. I beg. Ntabwo ubona ibintu uba wiriwemo. Nakazi n'umuntu ako niko kazi nabibonye ako niko kazi sibyo. Niba ngusabye akanya ngo ntuze kame nanjye ntekereze. Okay. Ndagusabye basi mpa iminota 30 gusa. Ndakwinginze. 30 nshaka igisubizo kibi. Sibyo. Okay. Nifate nanjye umwanya mbe ntekereza sibyo. Erega nyizera. Ndumwere nta nuko bitangira. Ntaho bitangira. Niba utahamisha nyine umwanya ntuze ntekereze neza subiza ubwenge bwanjye ku gihe sibyo. Subiza ubwenge bwanjye ku gihe ntago mfite umwanya wo gusara cyangwa kwirukanka hanga. Jesus man taba.
ni gutabare nyine kuko ibyo wirirwamo uzabigwamo sino ntabwo mbona rwose ni gutabare utazabigwamo ahubwo ko ndabona ugiye kuzabigwamo ibyo wirirwamo umbeshya ugenda uvuga ngo ni akazi ihangane basi iminota itarenze 30 nsobanura. okay. Karibu. Hello. What? Mwiriwe neza in row. What? Nitwa Puzzle. Ndi impanga y'umugabo wawe. Hey brother. Umeze ute? I think I'm dreaming. Sorry ngo naguteje. Who is this? Yeah. Uramwibone? Suza. You guys are twin brothers? Yes. Nagusuhuza mu byehero byanyu. Wow. Nifuje kera guhura namwe. Are you AI? No, you can touch me. Jesus. Impanga y'umugabo wawe. Touch him. Andusha amasegonda 2. Imyaka tumaranye anyway. Ndashimishije guhura nawe. Nubwo ngo nje mu gihe kibi ntabwo ari uko twabipanze. Twarapanze ko tuzakora surprise nziza cyangwa ukambona mu bundi buryo ariko bunyihangane. Explain this. Explain. I need some explanation. Gutes. I need some explanation. Nakubwira raho. Mubwira. Okay, ndamubwira. Nitwa Puzzle nkuko nabikubwiye nkurikira umugabo wawe ariko tuyamanga. Sorry ntabwo nigeze mboneka mu buzima bwanyu cyangwa se ngo mbe mpari. No. Imyaka tumaranye utarigeze umbwira ko ufite twin brother? Niwe mafuti, niwe mafuti. Kuki watamu mpamvu ubona ndakariye cyane nongeye kuguteza ibibazo wihangane muvandimwe. Nanamushimira cyane by the way nubwo yandakariye cyane ariko niwe wadutegeye ngo njye na fiancé wanjye tuze. No, ni ukuvuga ngo uwo nabonye kare ntabwo ari wowe. Yes, ndi kukazi yafoto yanyereje mu kanya. Nibyo tumye nza shifitabona. Ubundi twe tukoze bakorera umunsi mukuru mwiza. Hana gupresenta fiancé dufite ruko. Wow, really? Muri no summer. Wow. Congratulations. Merci beaucoup. Bashakumirwa. Bashakumirwa imyaka yose. Habe Nakubwiye. n'uyu n'umwe muri famille yanyu. Wigeze ahindutse igitekerezo cyangwa kumbwira ngo Igihe cyari kuzaza. Yeah, niko bimeze. Ariko amafuti yanjye ndayemera kandi mbasabye imbabazi. Uhora ukoze. Umufiancé wanjye yambwiye ngo sintaye namuhaye ngo muvugane. Nawe ejo she can't wait. No. Azaza gusuhuza. wowe yari afite ibyago ko twari kuzahura cishaho umuriro. Ntabwo bishoboka n'umuryango. Abana se ubwo bari. Abana barahari. Umva akewe ko mbabona. Bari mu byumba ntagarare. Bararyamye. Mafuta ariko wowe Bari basinziriye wenda. Ndabyutse uranze. Ko yahoze imyaka yose ni ukunguku n'umusazi no kutumutunze. Surprise. Hey, we decided to keep quiet. Imyaka yose. Shire ntago urumva naramurakariye. Urakariye umuntu rero hari ukuntu agira udufuti twinshi azashayenda nzagusobanurira. Ariko nk'umuryango hano nagerageje kongera kumugarura. Mwegereza umuryango mugupresente cyangwa wamugaruye nakondo mwari mwarabipanze. Namuzanye ngo wumve ngukorera surprise. Isabukuru yawe ntirivuwa. Umva ko nzagusiripera nkakwereka umuryango utigeze ubona. Bongo utekereza she singukunda. Bani ibyo byari byancenguye umutima. Anyway, cyakoze njye musabye imbabazi pe. Ku ruhande rwanjye nahubutse ntabwo nagwaye umwanya ngo banze wisobanure
ariko mbabarira rwose. Ese nagira urukundo erega nise singukunda singukunda n'umutima wawe nimba haje ikibazo kigiye kudusenya cyakigishaka kudusenya kuko nyine nawe urumva nawe amufite nawe ntabwo wambwiye ntabwo wansobanuye kare urumva nyine nk'abagabo niba warabimbwiye byose ntabwo biba byabaye nk'abagabo nyine urumva ukuntu twihagararaho ugashaka gukora akantu keza ariko keza kagusenyera nanjye niyo mpamvu wese ubona nkoresheje ibishoboka byose arabikwibwira namara gusuhuza abana nikabataruka urumva rero urakaye ariko nashaka kubikwereka ko afite ubukwe ejo bundi fiance uzamubona ejo ngo nashaka ari uko ari nawe uzanamwambarira urumva iyo minsi mikuru ukuntu nzi ukuntu ukunda gukenyera uzajya umpa umwanya ikibazo niba kije ndagukunda n'umutima wawe tukigeho. This was too much for me. For the first time. Nese ubona naguhemukira koko bigeze aha ngaha. I wasn't expecting that. Niyo mpamvu nyine nanjye na reactinze kuri yo. Gusa abaye ari wowe urumva wamera gute? Bitubera isomo rero. Basi bitubera isomo ubutaye ikibazo ni cyiza tuzakigire hamwe turebe ko twagikemura. Sibyo? You promise me? I promise. Ntabwo uzongera kundakarira? Ntabwo nzongera ariko nyine nawe ntuzongere kugira ikintu umpisha ntuzongere kugira ikintu nyine mbese. Ndagusezeranya ko nanjye ikireba umuryango cyacu cyose nzajya nkikumenyesha mbere. Surprise na surprise. No. Ntadukomanye. Izi surprise zo zimeze gutya don't do ever that. No. Izi zo ntabwo mbishaka rwose. Ihangane basi. Nanjye kuguhisha amabanga yaduteranya cyangwa yakubabaza nanjye ngusabye imbabazi. Ndagukunda cyane. Love you too.